साल किसिसा सकang Bharat hak toro thangai BJP government bai Tipra Motha party halok bolaimani joto thayono kok pirjaka phiaba BJP government bai Tipra Motha ni agreement no busuk jora tui puito jajaknai tong ha kok rokbo sungcheri nainani bo nango abo haikeno yaksi bodolni ingui nai borom ganang Jitendra Tripura kokti samani nukjaka bo oro saka BJP dai Tipra Motha ni halok gojaro samung dera mani guri hinkai ang sakbai thangbo belai no khapuri jajago phiaba bisidok saka go 𝑂𝑢𝑟 Bormani tuidul mumbai kaisa IPFT ni modality committee khajakna tongmani phia abo modality committee ni samung tangjakya hini borom ganang Jitendra Tripura kokti saka tabo haino hai abo haikeno BJP government bai Tipra Motha ni kaisa halok eba agreement no nukjaka Tipra Motha ni phaising time bound tai bosaka oro time bound no 2024 ni simi 2027 bisi jora phano Tipra Motha rokni bagai jora khajagui mano hini yaksi bodol ni borom ganang Jitendra Tripura kokti saka Bureau report astini khorang nadi kaisa accord khub nangmani tui abono poito khaimannati ongkhai angbo belai belai khe khatom tokham কিন্তু abono nugui যা নংমানি আবো তো যে তিনি হইতে বেশি দক সকাং IPFT বাই আফ্রো আমতে একট অঙ্গিয়া ফানো কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার নি প্রেজেন্স রক অর সাকলাইকা এনসি দেব বর্মা তাই মেবার আগত দিনগুলিতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পুলা শাখা তালদক বিসিং ত্রিপুরালেন্ড সিংসিনা ओंखाय प्राइम मिनिस्टर जे दामसाओ बुसाओई बकिता खायो ओ दामसा होइते बरम गनां थैथांजाक एनसि द बर्मा आबो साखलाय ओंखाय आबो तता एकर्ड नांलिया बिले प्राइम मिनिस्टर आबो नेशनल मीडिया ओ आवायंखा गवर्नमेंट अंखा उंनाय बिसि कायसा उलवो kaisa modality committee by import committee ongkha o taldok ei bisidok thangkha o modality committee tappunot kaisa report ponto submit khaiya onkhe tai bisa tabo afroto prime minister asuk je ekdom highest authority tabo khai home minister Amit Shah onkhe bini to khomota asuk kurui bini buskang abongkha kitu tumangkha tamo suklai ke suja khaw jaga ko time bound kitu bofro hoite time bound hankai 2024 hoite 2027 ong mano tabo march tal hoite december tal ong mano abo krui time bound tongo kitu time krui oro sajakha history culture political right land so and so abo to sini constitution no abo saitong with the people of this country we assure the people of our country and very particularly to the marginalized community their culture their language their identity their land it will be protected we assurance ini constitution ritong gitu ungya so ngomino যে 6 schedule aboni ulo ei abo ditamen nei ei more power masano su Tipura mothabo data Tipura land san khaboni bagito haye khate Tipura ko sanya khamu abo Tipura land ba sini Tipura sarok abo town bagi sana na khaba ebong sum khana kha salsao no compromise Tipura land sar kono compromise se kori tabo khai kuri khabo time bound time kuri specific musabo kuri ulta sadak rekha je tabo hoite abono tui tai not soba mano khariya abo to mang khabo kaje sini Tipura sara
chini Tipra sarok je chini yago power manan nai mani hamkrai nai mani kam mani abo nang respect khai abo bini right abo khai mani kono deraya but central government BJP borok khai thungui tong ani kongka amti khai jung thungane uchitia borok no sarane tong mani from which date to which date, which year to which year, and which year nung orno suika first parao after series of dialogue, series of discussion ngai tawisa joint parliament working group tamni be khanan nang nung to series discussion khai pheka bele nung to issue salai kha bele nung ka tawisa tamni be discussion khanan nang nung mai to discussion thangnai bisitham bisibri nongui tong amni sikang bongkha nung nung sudu suno discussion khayoi chini jora kumari nai ongmayam hino jana abo ani mote o agreement chini Tipra Asromni bagui ba Tipra hastani bagui khub kahamungkha abo jodi ang saiman khai khub tongthok kham khator kham kintu abo sanani moto abo nugui ani conscience ani vivek abo gosi. This is my reaction.